دیارە ئێستا شەڕەکە مەترسیەکەی ئەوەندە زۆر بووە کە نزیک بۆتەوە لە هێرشی ئەتۆمی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا، ینی چاوەڕێژ دەکرێت کە ئەمریکا وڵاتانی ناتۆ فڕۆکەی F-16 بدەنە ئۆکرانیا. دەمانەوێت لەسەر ئەم پرسە زیاتر بوەستین لەسەر مەترسی هێرشە ئەتۆمیەکان. بەڕێز میرزات حاجم چاودێری سیاسی لە شاری یاڕۆسلاڤل لە رووسیاوە لەگەڵمانە. بەڕێز میرزات شەو باش، زۆر سپاس کە میوانی کوردستان 24. سلااف بۆتە کێکێ میرزات کێک میرزات نۆها ji aliyekî ve welatên Rojava wekî snûr jî destnîşankirî diyara wê firokeyên F-16 jî bidin Ukraynayê. Ji xwe pîlotên ji bo F-16 nehatîne rahînankirin li gelek welatan. Medvedev jî îro dibêje ger welatên Rojava gavek zêdetir biçin, Rusya dikare çekê atomî jî di şer de kar bîne, yanî şer ber bi şerek atomî ve di çekek Mirzat? شەف باش ژوەڕە و شتەمەشەوان ێژارە شەڕ یعنی ئاتۆمی ئەو شەڕێنەوەوی ئەم بێژن ینی کو ببێژی وێ تەکتیکی ببێ یعنی عینی خواستەک هەنە ku de e'lama Rusî da tê gotin, de ragihandina Rusî da tê gotin, ino dest gerek Rusya pê bike îdî dest pê bike şerrekî atomî li hember ev kesê hane ku ev tiştê yani ev şerrê li hember Rusya dibê şerrekî ne polay. Yani me dî ku çi hawî, ku çi dest û çi silah û çi çek û çi alîkarî lazim bû dana Ukrayna. Yani nexwestin Ukrayna ticara bibin em bêjin li hev rûşkandineke li gel Rusya rûşkanda bidin vê xwînê bisekinînin. Xwastin şer rabe û rabe ji bûna wê hawî jî yani ne mistebade ku şer îro şerrekî atomî dest pê bike. Rusya dest pê kir silahê xwe neqil kir, silahê xwe atomî neqile Bîlarûsya kir. Rusya ji bûna wê jî di mîsaqê wê eskerî da jî heye ku silahê newewî radea. Yani ji bo parastina Rusya'ya. Îro jem dinêrin ku Rusya ji hilfê NATO bîttir yani di şerrê Ukrayna keve Rusya nasekine destê xwe nade ser ev de û Rusya li Ukrayna naxe bi newewî ve Rusya li cînê dinê yani dewletine dinê hene ku Rusya eyarkê û lêxe yani me dît îro wek yani yekê ragihandinê de gelekî bi nas Solovyov digo bira bi sarûxê pîston li İngiltere xin yani. Yani ev şerrek û çê bibe şerrekî yani mestir e. Nêrin NATO îro bi rastî yabanê jî halê xwe dide. بەڕێز میرزات بەڵێ باشە یعنی ئێستا ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا هاوکاریەکانیان تا دێت زیاتر دەکەن بۆ ئۆکرانیا. پێتان وایە ئەمریکا دەیەوێت لەم ڕێگایەوە هاوسەنگی شەڕەکە ڕابگرێت تا ئەو کاتەی کە فڕۆکەی F-16 دەداتە ئۆکرانیا و پێتان وایە ئەگەر ئۆکرانیا فڕۆکەی F-16 بکەوێتە دەست شەڕی ئەتۆمی ڕوودەدا یاخود هێرشی ئەتۆمی بۆ سەر ئۆکرانیا لەلایەن رووسیاوە دەکرێت؟ Yani îro yani siyasetê da polîtîkê de tê gotin dibêjin yekî xaringahaya xwe hebû û hîç Ukrayna bikeve yani ew serokê Wagnerê dibêjin. Yani em zanin îro Ukrayna rastî teve ew dewletê li gel we bûne alîkar şikestin. Baxmut çû bajarê wan stratejî çûn Zîlenskî gelek soz dabûne serokê Ewropayê hilfê NATO ino wê va şerab serkeve û şerrekî wê yani parastinê bikin bîtir. Em nêrina Ukrayna rû bi rûyê ji hev dikeve yani rû rê mixabin ew kesê hane yani bêguneh dimrine. Kesê hane bêguneh koçber dibine. Ji bûna wî hawê Rusya bi rastî heta roja vê deqê jî Rusya hazir e ku rûnê bi wan re bi Ukrayna re rûnê yani me dît li Tirkiye çêbû ev tişta li Bîlarûsya berî wê çêbû. Yani فرۆکê F-16 tiştekî divî şerî de nema digûyerin. Yani coğrafyaka ferê erdekî gelekî hîn quweta xwe mestir û girantir hîn nedayê ser. Bes keke Mirzat her wiha tê gotin ku niha li pişt Ukraynayê heme bêje hemî welatên Rojava. Bi ser welatên Rojava jî mesela Japonyaya, Kanadaya, Avustralyaya, Amerîka yani ev welat hemû piştgiriya Ukrayna dikin.
جالی خو روسیا دبیجن گو پیشگیری ج کوریا باکر و ایرانی وردگره جبو چکان راستیا وی کل روسیه چاواتی نرخاندن گلو یک راست چکا ج کوریا باکر ایرانی وردگره پیوستیا روسیه وی هیا پیوستیا روسیا نه هیا کو بچکی ایرانی بچکی ایرانی ارزانه پریخوا یعنی روسیا روجا یکمین دا بچکی خوا وک ناتو خواست بدا خباته هیرو روسیا و بچک بما روسیا احتیاجی خوب تشتکی هبو احتیاجی خوی تکتیکی هبو لهمبر اوکرانیا مدید فروک هانا يعني بيشوفير ذكرين ايران ارزان بون يعني قال لك فئات وان وسعر وان قال لك ارزان بوج بنوي هوي استعمال كرن الشرطه جبوك روسيا نكفه مستنقعه وتشاكنا مينه يعني روسيا تشكي خوي جرانج بروجا جرانشتي او تشكي هاني وتكتيكي جيرو استخدام دبه او يعني ام بين طياره بيفروك ام بين قال لك تشتدني ام دنيرنا يعني براستي ايرانا دولتنا دنينا بله يعني هيرو روسيا احتياجي خاص سلاحها بس دقائق ازفي تشتي وهيرو روسيا احتياجي خو سلاحها اتهامات امريكا هيرو جرى ندقت روسيا هيرو للسودان والافريقيا جبل خانه بكري وتشاك شينه ويدر يعني افريقيا بله روسيا تكتيكي زۆر باشە ئەمڕۆ زیلنسکی دەڵێت داوا لە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا دەکەن کە سیستمی بەرگری زیاترمان بۆ بنێرن خۆشتان دەزانن کە ئێستا رووسیا زیاتر ناوەندە هەواڵگری و سیستەمە بەرگریەکانی ئەمریکا و ناتۆ لە ئۆکرانیا دەکاتە ئامانجەمە چ مەترسیەکی لەسەر ئۆکرانیا دروست کردووە ئەس گەلێکی تێنەگەیشتم پرسەوە پرسیارەکەی من ئەوەیە کە رووسیا زیاتر ناوەندە هەواڵگری و سیستەمە بەرگریەکان لە ئۆکرانیا دەکاتە ئامانج ئەمە چ مەترسیەکی لەسەر ئۆکرانیا هەیە ئەف باندۆرانی ئەم دنێرن ینی ئیرۆ هانی بڕاستی دخەسرێ و قوربانی دبێ ملەتی ئۆکرانیا ینی هیرۆ ئەم سەر چیکانن باخبن ئەم دبیننە گیلبەرچاوە ینی ام دنيرنا باجار هانك واوكران ودقرنا ولا روس دبنا باجارنا بيملتن باجارنا خربنا يعني بيتشتكن امريكا حتى رجع يرو باراستنا امريكا يعني او وقت باراستنا لافغانستان يبوي مديك بشتي وي افغانستان طالبان رايشتن وك يعني قال لك مثال سر امريكا انا امريكا جيرا بوليتيكا ويدا مهمتري وي فوضى اولويات سياسه امريكا دي فوضى منظم جبونا ويها ويجي امريكا د اوكرانيا دا وك امبيجن باراستيني كي براستين ناكي كيكي مرزا بتشاكي هانا كبيتر اجر و بيتر راكي ملت سيفي نا بارز يعني بله كيكي مرزا نوها يعني حنشرو بكار دبيجن كو اف سال اف شرط قريب دهين سالان جي بردوام بكن قربانییم وی شریجی دیاره گوکینه گلو چاره سریا دیپلماسی جالی موسکو و جالی روسیا و جبوی چاره سریا وی شری قبول کرنک هیا پجراندنک هیا کو بریا دیپلماسی اف شر بداوی ببه روسيا حتى في ثانية جمال يعني حاضرية كفاهج ريدو بالماسيرة يعني هيرو روسيا مديت يعني مينسك ياك تشيكر مينسك ضد تشيكر بيرل اسطنبول الهفدر ونشتن بيرل ديسا فاجريال مينسك بهفدر ونشتن بيرل قالك يعني تشيني ويجي مبادرة قدا نا بريارة خواستان دي اوكرانيا ودولة الدنيا شرابن شربكن ومطلبه خوين نجي مطلبه هوانا هك كتي خواستن جي نا مطلبنا دوبلماسينا يعني نا اقليمنا هبون ازادية خواستان دبون او اقلیمانا جبو چه بمبت باران کرن جبو چه يعني باجاری که وقت قرم کریم ام دویژن آول سرقت کرن دخواستن اوکرانیا که مرکزی تشت ری دوبلماسی گیش کردن يعني زيلينسكي بخوا ری دوبلماسی گیش کردن يعني کسی وانا کد چون چاره سری مفاوضات بکن حتى کسی وان هاتا کشتنجی يعني بدست قوات اوكرانيا يعني جوجل يخنونا بنيرن جو والله شك ما بيجي بخاينتي تشيبي يعني اف كسي في تشتيدي كين نكان الروج الرياض بالماسي بالريخه
موسكو حاضری کو دیپلماسی دست پی بکه و وگره لسر طاوله بله بله سپاس بۆ تێکێکی میرزات حاجم چاودێری سیاسی ژیاڕۆسلاوی لەگەڵمان زۆر سپاس